bayebeze bethi na bayebeze bethi into manje ngayithinta iyaphupha basuke beqonde ukuthi uma ngabe uke wangithinta wena uyaphupha ngabe mangakunake nje bonke laba ngithukayo even noma kuthiwa khona umuntu obebetha bamthanda bangabe kwathuka mina kuphelile ngakubalela minqwaba nami awuthi kubale mina hayi wena ngibabale yini hayi asibayeke khona linqwaba nabanye thothi mhlawumbe ubesazovela kodwa ngathi manje uzovela wathuka mina akusaveleki omunye besevelile anathi angithuke okuzubuka abazona nami hawu babaningi abafana abazona nami inqwaba oduma kahle ngabalonjoko balofalabo insizwa nje izona nami balosicebi yabona kanjani bayishayela ingoma nje kumnandi hawu le gang bevele iyangijikela hawo kuphela ngeze ngibuza ukuthi washona apho bani uzobe ebuhlungweni kube ngathi umuntu wenza ngamabomu kandulo nalaba abayijethi bayathandwa maye saxabene nami nje akazuka abazi kumthanda ba uzothi uyacula bed ethi ukuthi uyalibhama bed ethi awubani kwenze njani uzabuye enze nje izinto ngathi zenzela abantu ngathi bakho makanda uzokuthusa edumela umuntu wamshaya uthi hawu ngisedumela umuntu wamshaya kodwa umuntu ucabene nami angishaye ngani mina thusa edumela umuntu wamshaya wenza into ngathi iphambene mkhuba ke uKhuzani bakamagwala bakusabani ubasabeni ubheke uKhuzani ngumngana noma akanamkhapha bakusabani kanti angazi ngambasa bakamagwala angazi ngoba uyabona nje mina ukuthi ngensizwa isencane ongayithatha iqulu ijikje lapha emafini ngeke leka gawosi into ngifike ngiyibona noma ungana amandla okula mongenakho lokho phela kahle impi kwakhona kudala impi yayiliwa ngalokho ngomqondo impi ayiliwa ngamandla kodwa naKhuzani shawu umuntu umqeda ngomqondo phela inya ischeme sakho sibophele futhi sinalokho ungamenzani umyeza Khuzani kumenza ufuna ukukhuluma ngoFacebook ngaloyo ngoKhuzani ngeke khona Jesu ungabenza no rap ungabenza omsisi ungabenza ngeke futhi wena uvela uvalela nanokuthi ngumuntu oneqiniso ke into mase ngithe ngiyayenza angikhohlisa abantu ngibaxhaphaza ngithi cha lokhu ngizokwenza ukuziqede ngakwenza cha into mase ngithe ngiyayenza ngoba ngiyazi abantu abahlanya abantu emakhanda abantu ba straight baneqiniso kumele nawe ube nani neqiniso ungarepresent abantu ube umuntu ongenalo iqiniso ufake yini ibhokado hayi ibhokado ngiqala uzwaneni nje wazibona lokho ngophaqa lokho ba 3000 lapho phakathi ngibabona khona yabatha kuba ngiyavuma mina angiyavuma ka 3000 ophatha 3000 ngabayi ibrewer hayi kuhamba kuyi2 piece ke lokho kanti awuthenganga truck wena hayi ku 5000 awuthenganga truck lapha ngolesihlanu njalo lele la lithenga la live la marketing zwana nami inkunzi zoyithola truck ndimvumise indaba hayi ulungile bafowethu ngoba ngibona ukuthi usomnandi usiyangena estage angilunge nami vele ngisondele yabona okay boy aneza kwethu ukuphi ngokuhlala cha sengisholo ukuthi uzenze kuphi hayi ngeke ngasho ngathi kujilikile igoni ulibona ngazi indwali le usonyama yazona ithole hayi ufuna ungazali kakhulu wena uzothetha umndeni uzosuka umndeni upende wonke ube mnyama khona umuntu athe ngathi mhloshana vele ifuza unini awenzi izinto yena angabe phela impela awushoti ngalotho zwana ngaso bafowethu zoqinisela lomhlaba noma kunzima mama kusho clean khama njani uyifihleleni zoqinisela lomhlaba noma kunzima kulungile